witamurura ma turanasara uwe nguregera yarapfuye byakugoye tuge uwe nguwitonda nyina aho warugeze nta kibazo warutugejeje mu muziki neza wacu tuzi tumenyereye tuzamura ibiganza atukuze Yesu amen. Imona buriya gusenga niyo wawe usengera ibintu gucya wizeye rimwe na rimwe biza bisa no guho ukugusirimba ndi wo kwizera ko vanwo iyi mirimbi Bwana sifiwe wikiza bino bintu ngo nimba rugwaye ngo akire ngo tutavyatuye kubera kuba abafarisayo cyane tuzi ngo kubirambika ibiganza ngo niho biza bikunda zamura amaboko haleluya atukuza Bwana Yesu amen. Bizabikora Bwana sifiwe haleluya. Iyo neza wataramye nukuvuga ngo izigweza kandi k'abanyamerika bazavuga ngo ni ijya carte yo guhahiraho niye power uvuyiri debit nimba ari iyo ngiyo nimba ari bet izi hayi bintu byose ikabishira mu muzika ikabyuzuza inzu iyo twataramye debit isiboneka neza amen. Ntabwo tubumvisa ngaho tubatera igipindi ngo mubishigikire oya timubiyoboke muzoreke cyangwa mubikunde amen amen. Kandi umuntu uzukritika igisirimba ngo no basirimbiye ngo mumubi twobamo twobipe tebeti koni ko kuri tuvuye mu mubiri twama tubipe boduhunga twese amen amen. Narayishuriwe n'ubundi bisho kugwanya igisirimba ngo ni nko kwinjira rebellion yo gufata igihugu umuntu tiyo bishobora tiwaruva habe no muwawe tiwashobora uri wenyine abantu batagushigikiye tuzamura ibiganza sirimba ubuzima kimwe no kubika ikindi mu ikanisa tuzamura amaboko ku bwa Yesu haleluya amina amina. Uzaza ubishira muri presence y'Imana gusa ntabwo turi
imyaka dufite n'abana dufite twatugeze imbyaro 5 6 titwoza guoha ngo tubibumbise oya uzoza usirimba uvuga ngo ndi kuri iki kibazo canje kandi kirakemuka mu izina rya Yesu Amen. tumaza kumenya zamana ya bangukoraho usubire kandi witonde utuzamure gahoro gaho namara tugende turirimba mugume mwumve sendige nisigira ikorogoshore mu maranga mutima namara twumve Yesu nuko da subira uzamukeho akandi kashi nukuri kidari base accompagner ya uri mana yumva gusenga kw'abayise egara tabaru ubwoko buri imbere yawe kandi mana we ariko mana Opa! Yo! Sikiliza wewe. Hawa kiburi cha shetani ondoka. Kamuri bibaso winjira na buri muntu wese man
pastor microphone kuvinye nganda za sengera imitwaro dusubizemo gira tuze ku gusengera ibihugu dusenge. karibu hano usengere ngiyi hano kuri izi ntebe uba nk'uwigira imbere usenge wize nawe usengera wawe mutwaro wize karibu ushirwe hejuru nk'Imana y'amasezerano. hari imbaraga zawe turagushimiye muri aka kitabu de sinevarde Metro Maria di Sinevaria trateneko mana y'imbaraga n'ubwiza ubu mugoroba w'ibyiringiro bizima nuko ukomeye nuko mana we nuko papa tubaye imbere yawe mana imbere y'ibirenge byawe tuba kandi Somalia mizina rya Yesu mwana ariko dupfukamisha turaguhamagaye papa we ibi ni ibyifuzo ibi ni ibibazo biteye ubwoko bwawe ariko ma bibujije imitima amahoro bibujije imitima umutekano ariko tubizanye iwawe kuko umwanditsi w'igitabo Matayo yavuze ngo baremerewe n'abashenuzi wanje. asante Apostatike Rekropas Jenezala Regeneto ni wowe dukeneye Imana. imbaraga Yesu mwana imbabazi zawe Zevela trienilova Baba Mungu mwenyezi wa sama Metor de imbabazi abafite ibyabazo by'ugarisha imitima baremerewe Hembuka yawe ila somela tredebo minande estuke pretasio deva Chandeneza corte bariate abagaragu bawe turamagana imbaraga zawe bisabwe turamagana imbaraga zawe kuko ari wowe Mana y'amasezerano ubikore kandi niwo utanga ubikore ubyubahirwe kwawe data ubikore ubishimirwe byiza ubikore byinshi abaremererewe Mana tanga amahoro n'umutekano mu mitima yacu tanga amahoro n'umutekano mu mibiri yacu tanga amahoro n'umutekano mu bitekerezo byacu tanga amahoro n'umutekano aho tugenda naho turara abantu bose babona amahoro. hari ubutware hari imbaraga zo gukora igitangaza uyu mugoroba buri muntu wese agatanga igisubizo cye uduhindure taye tunganya kandi wemere nubwo biruhije nubwo binanije ibibaremerereye n'ibibaruhije urabizi ibitsikamiye buri umwe n'undi uduhinduruka twindukirira ugahindura umwanditsi w'igitabo niko yavuze ngo abantu banje ntibaterwa n'ibyago bagaterwa na mugiga ariko ngo bagashaka mu maso hawe indwara zikire bigaragaza bitandukanye z'ubuzima bwawe mwanditsi yaravuze ngo tumwikoreze amaganya yacu yose kuko ari we witukura. Bwana sifiwe. Amen. Turabwira Yesu ngo Yesu we ushoboye guhagarika umuriro w'inkongi ukawurikuraho ibintu bigakunda. Turangagira tugenda umwanya wake.
Mungu afite ukuboko kwiza. Papa, Imana igumugisha. Awusoreje bangukandaho buke. Tukwakire mu mukoro. Imana ibaho umugisha. Tugiye kubasabira umugisha ku Mana. Ninga niyo rendezvous. Mu gitondo na nimugoroba tuzabana nabo. No. Uriye igisirimba kirarenze. Kugikupu wabona abantu bashishikaye bagifasha. Ni nko gukubita umwana wagize apete. Akayikiza. Ariko gatakunde. Nuko rero nimuve hasaba kiri hano. Dusengane. Musezerane na birindwa. Kandi ufite urugendo. Biri tambuka ngo usezere pasteur. Tugiye gusirimba iconi tugisoza bamugenda. Imana ibaheze umugisha. Abatanze amaturo n'abasenze. Kuboko kw'Imana kubane nawe. Kubatsindira ibibagerageza nibibahagurukiye byose. Kuremerera ibibatsikamiye kubikureho. Mwakira ukuboko kw'Imana n'umugisha uva mu kuboko kwawe. Ugendane n'Imana ibihe byose. Izahora ari umutabazi wanyu. Izabagarirwe mu gihe cyacu cyose. Nimuyiyambaza izabumve nk'Imana yanyu. Ahinduke so mu ijuru. Muhabwe umugisha n'uhoraho. Curanga data. Curanga gira usezere pasteur. Takundi. Biri. Twafashwe biri. Wamugenda muri highway. Ni uvuye. Wowe umaze kumenya kwitwara we. Gira ngo uribuka umuziki wacu na pasteur twakundaga.